APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Tutata chaskipaychin mashikuna kay Parque de los Caballitos nishka Cuscamandapacha ñuqaqa kimiripani kikinkunapa wasiman. Shinallata shuk sumaq uqllayta ashtawangarin shuk sumaq napayta chayachipani kay chiri tutapi. Shinami kallarinchik kay bajo un mismo solta. Parque de los Caballitos Cuscamandapacha ñukanchika villachishpa katinchik mashikuna kay Kimiriapi micharinchik Iglesia El Jordán nishkata. Shinallata inti punllakunapika kaypi ashtaka mamakuna Kimirian ashtaka ayllu llaqtakunamanta paykunapa hatunakunata riqsichishpa. Ashtawankarin kallarinchik mashikuna villachishpa kay tulpa rikuchikunawan. Shinaka kimichipaychi Diego Chamorro paymi villachishpa katigrin. La tulpa rikuchi ukupimi kapanchi mashikuna ñuka shutimi kan Diego Chamorro. Sinapas kay rikuchi yaykunaka viñarishkamika imashina ñawpa pachakunapi ñukanchi tulpa ukukunapi kimirishpami aylluyarishpa rimarikunata chay paktachishpapas shamun kashkanchi. Sinapas kay pachapi charipanchi convidashka mashikunata Mashi Enrique Cachiwango paytapas Katza nishpapas riqsipanchi paymi ñukanchi Ecuador mama llaktapa hambinakunamanta ashtawa yachaq mashika. Sinapas ashtawan charipanchi Mashi José Terán payka hambik mashimi kapan sinapas imashina ñukanchi runa kawsaykunapa hambikunamantapas yachaq mashimi kapan. Yupaychanchi kay la tulpa ukuma kimirimushkamanta mashikukuna sinapas kay tulpa pika ñukanchi sumaq rimarikukunata micharishpa ripanchi ashtawanqari kallarinkapan convidapani kaypi ñukanchi kungaruta ashata yakuyachipashun hasta katami rimarik ripanchi. Upiapashun mashikuna? Upiapashun. Ispalchani kallaripanchi shinaka tapuykukunamanachu uyapashkanchi kay Dirección de Salud Intercultural pas tiapan yuyapanchi nachu uyachapashkanchi kay Dirección de Salud Intercultural ima ruraykunata paktachipan masiu kay Salud Intercultural nishka uku ishkay waranga kimsa watapimi kallarin kay rango de ministerio nishkawan viñarishka kan chay ruraykunata ushayta charishka chay watakunapika kay director nacional o mana kashpa ka directora nacional nishka APAC kallaripika shinallata kullkikunatapas charishka shinallata tukuy kay marcakuna provincia nishkakunapipas charishka chay APAC ukukunata shinapas ña kay ishkay waranga chunga ishkay watakunapika ñakutinmi kay ministerio ukupillata shuk mushu pushakuna yaykushpaka ñakutin kaykunata rurachun sakishun kaykunata kashna rurachun sakishun nishpa ruraykuna tiyashka ña kay ishkay waranga chunga sukta watapi chunga picha watapika ña ashtawan chingari kallarinmi manishpaka Subsecretaría de Promoción de la Salud de Igualdad nishka ukuman ña chay ukuman churan kay Dirección Nacional de Salud Intercultural ukuta chay ukupa ruraykunaka ashtawan pakahushpashina sakirishka kan ruraytaka mana sakishkachu shinapas chay Subsecretaría ukupi pakalla rikurikun chaymantami mana kanchamanga rikurin imata rurajukuna ima yuyaykunata churanajukuna imata rikuchikuna mana rikurin Subsecretaría ukupi kaymanta. Shinallata imashina ñukanchi hambirinakunaka hawaka kamachik fangakunapas ñukanchi Ecuador mama llaktapika tiyapan ashtawanqari ñukanchi yachay hambinakunamantaka kamachishpa paktachijunchu ñukanchi yachaykunatapas ñukanchi hambina yachaykuna runa kawsaykunapi mama kamachi kamu constitución ninchi nachu chaypi ka ñamari kay ñukanchi runa hambikunataka ñamari
ña riqsinchi ña kayka tiyanmi nishpa ña churashka kan. Chayka ña kay ishkay waranga pusak chunga watamanta ña kayka tiyan. Shinapash kay runakunapa hampika yachana wasi ukukunapika mana riqsishka kan. Imamanta kaytaka kay Europamanta shamushka mishukunapa shamushka punchakunamanta ña ñukanchik runakunapa yachayka ña asha pishiyarishpa asha ña rikunayachikpi asha chingashpa katishka kan. Chay yuyay mari ñukanchik Ecuador mama llaktapi kawsaqkunapa umapi yaykushka, wakinkunapa kay ña shunkupipas yaykushka, runakunapas ñana ñukanchikka kunanqa kaykunataka munanchichu nishkakuna imantiyan. Shina kaymantami kay Dirección Nacional de Salud Intercultural ukuka chay hawami asha rimankapa asha riqsichinkapa churarishka nachu. Shinapas kay direcciónqa mana pushak taytakuna, pushak mishu taytakuna churashkaka mana kanchu. Runakuna, tantanajuykuna unay watakunata makanakushpa chay karinpas wañuykunapish tiyashka manami kaytaka runakunaka kashanakungallami nishpami kay pushakkunaka churashka nachu runakuna upallayachu. Chaymantami kunankaman chingashka upalla washanchirishka pakalla tiyakun nachu chay hampika washay. Kamllakutapish mikupanchik kuna. Pay. Imashina uyanakupanchik ñukanchik hampina yachaykunamanta wakin masikunata charipanchik ñukanchik runa kawsaykunapipash. Kikin ashtawanqari yarishka watakunapi ña kay hampi masikunawan ashtawanqari ña llankashpapas shamukupas kanki. Ima layata kapashka kay kikinpa kawsaypi riqsichipay masikunawan. Bueno, pay masiro. Wakinmika ñukanchik shu yachakuymi yaykushpaka cierto tawka cosaskunata kunkanchik o ladoman churashpa kallarinchik nichu. Personalmente ñuka parlashpaka kay año rural nishka chay kallaripimi cierto ñukanchik mama partida tayta yachakunawan base relacionales paykuna imasha trabaja imasha comunidadkunapi gentekunaqa hampisha kawsaytaka ña asha rikushpa kallarirkani paykunapa yachawa comunidadkunapi deberes ñukanchik gentekunata ayudashpa ashina kawsamun nachu porque Ministerio de Salud parlashun tukuy infraestructura profesional tukuy presupuesto tiyapipas pero napulpima chayta ushanchu nachu karupi tukuy chay accesibilidad nisha parlanchik nachu saludpi chay yachashpa asha ña trabajashpa kallarirkani más o menos sukta wata tanto ña mama partidakunawan yarishpa rikurkani imasha paykuna trabajarta nachu. Y chay tiempopika hampi wasi institución chaypi trabajashparamurkani y chaymi ñakutin shuk yuyaykuna shamurka nachu. Chay yuyanmi ñakutin shuk estudioma ñakutin kallarirkani y chay estudio Hipatigamaypimi ña kay oportunidad hospitalpi rikurikpi trabaji kallarirkanchik nachu. Ashtawanpas yachapanchik kay Otavalo kitipa hampi wasi ukupi llankapashkanki shinapas kikinpa yuyaykunatapi ñachipashkanki shina warmi mamakunata ñukanchikpa yachaypika shayanman wachachitapash usharipashka chay yuyaykuna kunanpika imashinata rikuripan yachapankichu mashiku. Chayka hospital ukupi llankanapa aykuypi asha shinchilla karka chaymantami ñukaka simplemente tukuy runakuna shuk tananakuyta chayka ninan importante kan nachu. Primer director yaykunakurkanchik chay tiempopi chaymantami organización apoyashpayku chayka porque runanismantallami yaykuchinapa munarishka ña chayma yaykushkapika ña aparte de que ña hampi aspi trabajashkakuna comunidadpi imasha gentekuna kawsata rikmantaka yuyaykuna shamurka nachu chay tiempopika casi shuk chunka warmi mamakunami wañushpa kashkarka parto horas de parto hipakuna shuk problemamanta hospitalpina confirmanta posibilidad charimanta karupi kaymanta nachukshkakuna wakin mamakunaka partida mamakunapas shina parto paydashkakuna kawpipas pero shina wañutashkarka chaykunatami rikurkanchik de que hasta un apoyo mamakunamaku kawsanakman llarikarkanishpa rikallarkanchik nachu porque su familia ukupi mamawan wañushpaka
ninanlla que recorrimachu wawakunata ukalla macharispaka ima shushu familiakuna rikallarin chingaritapas chingarin familia nachu pero chiyukumayka shuymapas su sitio prohibido nish un sitio hasta manllanay difícil ukumayku escribisnalla yaykuyanchik nachu chaypushta okupaykallarkanchik nish nachu chaymi hasta antes shuk autoridadkunapas apoyota charkanchik tanto provinciapi como a nivel nacional rikuchikanchik de que ñukanchik mama parlarkuna yachaykunapas sabritoshanchik nanakunachu que nishukunapika sabritoshanchik kambina yachayka na solo runapas sirvinakan sino que tukuypas sirvinakamanta rikuchinkapa munaykunapi shuk yaykunapi kallarishpakarkanchik shinami trabajaykallarkanchik chay caso 15 wata chay trabajo ruyta rikuchipika nishu mama warmiukuna shina unkushpa unkushakipa wañushakuna naterkachu kanchik Cantón Otavalopi nacional chaymantami institución chay trabajashkata shina reconocimiento yarka hospital panachu Shinaka ashtawan shinchiyachishka kapan ñukanchik partera mamakukunaka kay hampi wasikukunapi kunamika imata tukushka kan kay partera mamakukuna chaykallami yuyarkani compañero nashanikuparka constitución nishpa parlanchik chaypi medicina ancestral y tradicional nishkamanta parlan apoyo tiyan nishpa kilkashkakunapas tiyanak nachu pero más la constitución más la ley llukshipipas reconocimiento nishkakuna leykuna tiyanakupish pero si principal autoridad yaykun institucionama nachayta aplicashpaka yanqami tiyajunqa nachu sumavis escribishka tiyajunqami pero naparta chirinqachu yo pienso que estaban medicina ancestral ñukanchik mama tayta mamakuna yachaykunata Ecuadorpichu algo entre comillas nishun shuk legalización nishpa ningapapas siempre alto puesto kunapi mayjan preparado kunakashpaka ocupas prestalikan mayashpa yuyanachu chaymanta hasta hospital rikuchirkanchik chay llukshimantaka ansikarish hasta ña como shuk institución karka tanto una institución pública Ecuadormanta como shuk llaktakunamanta riqsirka Otavalopi trabajo rishkata chay apoyokunata yaymantami aguantar cara porque ñukanchik llushkakapika volpiña chay grupo imasha trabajarkanchik chay hospital Otavalopi chay llushkapika tukuchishpa bichangapamunarkami nachu bichangapamunarka mama parterakunatas ñanaykuchirka ñana permitirka chayka pero ña chay presión tiyarka como reconocimiento tiyarka shuk institución fuera del país mandakuna chaykunami ña pendiente karka imasha pasawta chaynimantami ña chay pastuta tenido todavía tiyangra pero shuk persona compañerallami kunaras chaypi apoyajun punllapish y tutakunapika ñana apoyo tiyan shina partera mamakunawan imashpapas yachapanki chuchu mashna partera mamakukuna ima tiyak kunan pachakunakama kaykunata rurashpa shamukuna ima ñukanchik ayllu llaktakunapi llallarkanchikmi kayna wata nachu chay watapika tiyarkami ishkay waranqa kimsa patzak yali shina mamakukuna ña kay Ministerio de Salud ña articulada nishkakuna chaypimi rikurini mashina kay Estadumantaka chay legitimación nishkatami rura kashka chaypakanachu shinapash kunamika tawka ruraykuna tiyan chayta ruranapaka ima nishpaka kallaripika llaktakunami rikuna kan chay llaktapika mashna partera mamakuna tiyan chayka identificación castellano shinipika nachu chay riksishka hipaka yakutin chay llaktapillata kay mamakuna munapika tantanakuyta rurashpami kay mamaka ciertomi partera mama ciertomi pakarishin mama nishpa legitimación nishkata ruran nachu shinapash kay legitimación kapipataka Estado chaypakatimi ñakutin ña kay Ministerio de Salud mandaka ñakutin shuk registro nishkata ruran shuk fangawan rurashpa de kay mamakunaka ciertomi limpio chaywami kay Ministerio mandaka ñakutin
rimarishpa ña capacitación nishkata ruranachu piñanapita charkanchik kay hawanachu ari ninchi kikinkunaka hospitalman illaktiaga apanarinkichik ashata llakita rikushpaka shinapash mana tapunkichik ninchik nachu imashpata mana tapunkichik kashna unkikuna tiyanpika kikinkunapas runa hampiwanka imashnata hampikichik nish imawata hampikichik nish chaypimi runa hampi yachaypish ashtawan shinchiyanka yuyanchik nachu imashpaka ishkandipi yachakuna yuyanchik no solo parte de la mamakunalla hampi tayta médicokuna obstetricskuna enfermerakunapish yachakuna yuyanchik nachu ñukanchik runakunapa hampitaka chashna yachashpasha mari ishkandimanta kayka ciertumi ali kashka kayka cierto mari ushari kashka kashna mari kashka yuyanchik nachu kaykunata nara shinashpaka ashtaka rimari martiyarka shuk carro mamallatakuna kayashpa chay discurso nishkakuna conferencia nishkakuna chay talleres especializados nishkakunata mari rurarka nachu runakunata apashpa yachaycha partera mamakunata apashpa paykuna imashina unkuchik imashina imamanta chashna unkuchik imamanta wawakunata maytun imamanta wawakunata armachik imashinata kay shimisiraykunata rura imamanta tukuy chaykunata rikushka hawamiña kay Ministerio de Salud Pública su política pública laya yukshin norma de partera nishka shina chaypi nina llakikuna tiyankuna punchakuna pika imanishpaka chay sala culturalmente adecuado nishkakunata ruranapaka kullki munchuni chay kullkika ishan chaypi kankuna imashapi ruraychik nishpa ña Ministerio Hukumanta rikuychik nin nachu ña asha shinapash ña chay autogestión nin nachu chay distritukuna sunakunallata rurashpa ña asha chaykunapish paktachinakushka y shinapish hatun llankikuna tiyarka kallaripika inauguración nishkakunapillata nachu kullkikuna illaymantaka sala culturalmente adecuada nishkakunataka ña políticapipash ña rikuy kallarirka nachu equipamiento nishka tiyan nachu chay camilla chay colchón chay hawapi warkushpa chay warkurina kabyakuna shinakuna chaykunallatami cada inauguración chay yachana wasikunaman chayllata rikurka inauguraringapa nachu chay equipamiento llata rikurka nachu yachitalla yachirka nachu chay shina llakikunami tiyarka nachu shinapash kay hawapika runakunapaka may shinchimi kashka nachu kashnapika shuk puesto de decisión nirka nachu shinapi tiyarishpa runakuna shinapi tiyarishpa shinchita rimarishpa shinchita chay runa kawsayta runa yachayta mitzarishpallami ushanakan interculturalidad shimipash tiyan medicina ancestral shimitapish tiyan constitución bi tiyakun shinapash yanka chay pankapillami killkashka leylla tiyakun nachu shinapash llaktakunapi rurarika mana tiyanchu Imañantashi katina karpan ñukanchik hampinata yachaq mashikuna ña astawan kashna hampi wasi ukukunamanpish paykunapi yachaykunawan yaykuy ushash shinapash Ecuador mama llaktapa kamachikuna astawan parkarishpa katichu ñuka rikuypika rawka rurarami tiyan kallaripika runa hampita rurakunallatami shinchiyana warmachi ñukanchik hampikunapash shikan purinchik shukkunaka chayman shukkunaka chayman ñuka rishkuna charnichu nishka kayta chayta shaka mana caso rishka ñuka yachani nishkaka tukuy tiyanchik nachu chay ñukanchik runakunara shinchiyana kanchik mana tananapipilla shinchiyana kanchik ñukanchik runa yachaypipash runa shunkuta charinapipash shinchiyana urmanchik nachu chaymanta ñakutin runa tantanakuykunapashmi ñukanchik hampitaka rikuna kan kuna rikuy tukuy runa llaktakunapi pushakunata shutichinchik cabildo nichik nachu churanchik chay secretario vicepresidente secretario tesorero comisión de deportes pero hampi hawaka mana rikuchik shinallata ñakutin chay hatun tantanakuykunapash shinallata churan shu secretaría de salud nishkata shinapish yanka nishkalla chaypika maknikari rikushishka congreso nishkama rikrikarkarpika presidentepa vicepresidentepa y relaciones públicas nganishinapak hasta manllanayta hasta maskan puestota pero ña salud panaypika voypi chingarishanga umayqa nombras
churaba ya nispacha kiran y chaypi kiran chayka manishpaka llaqtakunapi chay hampikunapash shinchiyana runa tantonoqikunapash runa hampitaka alikachina hatun yachina shinchi yachina vidita charina ñakutin chay política nishkapi chayta apaq taytakunapash mamakunapash ñakutin yaykuna chay ñukanchik ima nishpaka chay apaq ukukunaman nachu chay apana ukukunaman nishun ministeriokunaman kay hampina wasi pushana ukukunaman o sea shinashpallamari usharinga ñakutin ñukanchik wawakunaman ñakutin yachachina urmanchik nachu imamanta ñukanchik yachana wasiman rishpaka kunganchik mari ñukanchik runa kawsayta kanachu ñukanchik runa shimita rimanatapish kunganakujchik hampita kani sakishun mari nachu porque chaytaka mana yuriyanchik doctor milagro tigramushka nachu chaytuki científico hawa yachachikpi ñakutin paysh ñakutin ñukanchik runa mari kani yuyashpa payshmi runa hampiuta ñakutin alikachishpa rimankapa ñakutin tigramushka na tukuylla chishna tigrayta kawshanchika tukuy shuk mashikukunaka chinkarinmari chashna yachana wasikunama yaykushpaka asla ñakutin upiapashu kungapi shakirimari Mashiku shinapash kikinqa ñukanchik runa kawsay hampikunata shinallata ñakutin karu llaqtamanta hampina yachaykunatapash chaskipashkanki imatata riqsichi ushapanki ñukanchik rikun mashikunama imalayata llank'ashpa samupashkanki ishkanti yachaykunawan. Bueno, shuk yachapimi hasta sharinishpa puririn pero ni imasa ratutaparnaparkanchik tukuy ñukanchik nanaykunaka hapipika hamillakachun samachichun nanaytachuchichun hampirinapa munanchik nachu chaypi kashkamantami kay tiempopi trabajashpa rikumukpika rikushkanchik tanto hospitalpi como consultorio municipalmanchik ñukanchik mamawkuna abuelakunanchik hampikunata churarishpa hospitalmi nachu hampirishpakami chay kashkamantami tukuy mayachikkunataka ñukanchik kawsay como médicopikari aplicashpa yachakushpa sumapi kan nachu porque si shuk yachaymancha kawsashpa kanchika cierto na imaypipash apoyta desgracia sharingachu imayjin apoytamanchik yuyaywanchami kawsarinka y ñuka yachay que ñuka yachayllami importante kan ñuka yachayllami ali kan nishpinka chikashkamanta vicharirinka nachu ni shuk lado nenga shuk llakaylla ali kan shuk lado pashkayllami ali kan kanchu nachu nanaykунapika shuk yachaykunata no sé chaypi ñachita ushan chaypi tornete mana nachu kay Ecuador mama llaktapika kimsa sistema de medicina nishkami fianchi nachu manishpaka kay gobierno huyashka sistema nachu kay sistema hospital kuna sistema convencional nishpa castellano ruma ñakutin tiamari ñakutin sistema de medicina ancestral tradicional nishka nachu ñukanchik runakunapa hampi kay hampipish mana shuk llakanga nachu shikkan llaktakuna markakunapi shukta hampina nachu shuk yachaykuna tiyan nachu imashina nikurkani kay Ecuador mama llaktapika kimsa sistema nishkakuna tiyan nachu hampipika kay convencional nishka kay hospitalkuna manda hampi shinallata runakunapa hampi nachu ancestral tradicional nishka shinallata ñakutin kay sistema alternativo complementario nishka kay kimsandi sistemakunamari kay Ecuador mama llaktapika sistema nacional de salud nishka kan chaymantami kay Ecuadorpika tukuylla kay hampikunatami rikuna urmanchik nachu kay interculturalidad nishkapi Uyapashkanchik mashiku kay ley orgánica de salud pública ka ali yachaykunama ña pactarishpa shamukushka kay reforma nishpapas riqsipanchik mishishimipika kay reformakunapika ima yuyaykunata tigrarishpa shamuku mashiku kay reforma nishkakunapaka tantanapikunatami rurashkanchik nachu kay runa tantanapikunawan mishu tantanapikunawan yanakunapa tantanapikunawan kay mantubikunapa tantanapikunawan kay hampikunata
rikunamikanchi imatata arinishun imatata hasta mirachishun nishpa nachu. Mirachina pacha ka rikurihunmi kay pluralidad nishka hawa nachu. Imagina mejor kani kay sistema de medicina kunata nya kay código orgánico okupipash nya rikuchun riksichun nya kay ukumantapash nya kutishun kamachi shina kay pash tiajuchun munachi nachu. Shina pash pandarikuna tiang imanishpaka medicina ancestral ukupillata o mana kashpaka medicina alternativa ukupillata runa kuna pahamita shuran nachu. Ochayka shukpilla rikurin alternativo hambi pash nya kutin kay nyukachi runa kuna pahambi pash nachu. Kayta ka aliguta churapay nispa nishkanchi nachu nyukachi salud intercultural ukumanda alternativo kangshu ancestral hambi kashun kam nispa. Shinapash arenin gachi macha nyukanchi kay chayta rikupay nishkanchi nachu. Shinashata kay articulación nishka kunayma tiyakshanka kay hambi kuna rikurina hawa rimarina hawaka chaykunapipash runa kunapa hambitapash kikinkuna imashina uchilla hambi wasimanta hatun alipacha hambi wasiwanpash kikinkunaka tinkirishka kankichi shinallata runakunapa hambiwanpash kay alternativo hambikunawanpash kachunmunanchik nishpa ñukanchikka churashkanchik nachu. Kunan punchakunapi kay rimarikuna tiyanmi nachu asamblea ukupi chay hawa rimarina kunkapa ñukanchimanta chaytami ninakushkanchik. Shinapash mashikuna ashtawa kay yachaykunamanta shinchiyachingapa yuyaykunata riqsingapa kay ante punchakunapi ashtawa kay salud pública manda rikuq mashita tapuchishpapash kagripanchik yupaychanchik mashikuna shinapash puchukaykuta hapipashunchik ñanpapash apapankichik kaywa tukuchishpakapanchik mashikuna ña kutin shuk punchakunapi tuparishpakanakupashunchik kay tullpa rikuri ukukuna. Kay samana kuskakunapimi ashtaka ayllukuna kimirishpa paykunapa kawsaykunamanta ashtawangarin riksirishpapash katin kaykunata villachishpami ñukanchika shinallata riksichinkapa munapanchik imashinami llankashpa shamunajushkanchik kay apa ukumantapacha kay año internacional de las lenguas nishkapi chaypimi ñukanchika llankashpa shamunajushkanchik riksinkapa imatata runa warmikuna harikunapash yuyarin mana runa shimita rimashpa mana hamuktashpapash riksishunchik. Hola amigos, nos encontramos en el mercado 24 de mayo y vamos a averiguar cómo se siente la gente al no poder entender y hablar el quichua. Acompáñenos. Nos afecta bastante porque hay veces que las personas hablan en quichua y hay personas que no entienden, ¿no? Pues si no hablo mi propio idioma, entonces no puedo comunicarme con mi misma gente, entonces me hace sentir mal. O sea, no nos afecta a nosotros, al mestizo en nada, el saber o no el quichua. Me siento mal porque es nuestro propio idioma que nosotros conocemos. Avergonzado de no saber un idioma más, pues. Muchas veces uno se siente mal porque siempre hablan entre los indígenas nomás y no se entiende. Depende ellos de las circunstancias para que nos hablen ya sea en el uno o en el otro idioma. Por lo tanto, con nosotros nos comunicamos muy bien en el español. Para mí no es fácil porque a veces las palabras no puedo pronunciar bien. ¿Qué se debería hacer al respecto para que este tipo de cosas no sucedieran? Pues, en mi opinión, yo creo de que el quichua, el idioma de nosotros, lo podríamos inculcar a nuestros hijos desde muy pequeños. Los padres les enseñamos a nuestros hijos a hablar el quichua desde pequeños. Que el quechua lo pongan en otra parte muy principal, así como es el inglés. Que deberíamos hacer un poco más de empeño en aprender nuestro idioma. Estudiar y podernos relacionarnos con todo el personal indígena. Que pongan así un curso de quichua. Deberían incentivarnos, o sea, quizás llamarnos de
darnos unas clases. Que se preocupen las autoridades educativas, yo creo que eso debe nacer de las escuelas, de los jardines, creo, colegios, hasta donde pienso, para que esto no se pierda, digamos, para poder dominarle este lenguaje que es el quichua. Amigas y amigos, estas fueron algunas de las opiniones que obtuvimos. Síganos acompañando en Bajo un Mismo Sol. Kay chiri tutapi shinallata kay Parque de los Caballitos Cuscamandapacha ñukanchik sakiripanchik mashikuna shinallata convidashpa sakinchik kikinuna ñukanchita kumbashpa katichus. Ñukawanqa shuk punllakunapi mikapanga mashikuna. Kayakama. Uy,